Il-bandiera Maltija ingħaqdet mal-bnadar tal-pajjiżi l-oħra li bħalissa jiffurmaw il-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti fi New York. Fl-istess ċerimonja kienu wkoll l-Ekwador, il-Ġappun, il-Mozambik u l-Iżvizzera li poġġew il-bnadar nazzjonali tagħhom wara li fl-ewwel tas-sena bdew iservu għal sentejn din is-sena u ta' warajha f'dan l-organu għoli tan-Nazzjonijiet Uniti. Malta se tkun qed isservi fil-Kunsill wara li s-sena li għaddiet ġiet eletta b'vot qawwi wara kampanja msejsa fuq 3 prinċipji: is-sigurtà, is-sostenibilità u s-solidarjetà. F'messaġġ tal-okkażjoni li għamlet f'isem Malta, ir-rappreżentanta permanenti Maltija għan-Nazzjonijiet Uniti fi New York, Vanessa Fraser, iddeskrivit din iċ-ċerimonja ta' tpoġġija tal-bandiera bħala jum storiku għal Malta. Hija fakret li Malta tisservi fil-Kunsill tas-Sigurtà għat-tieni darba. L-ewwel darba kienet fl-1983 u l-1984. L-Ambaxxatriċi Fraser qalet li s-siġġu mhux permanenti ta' Malta fil-Kunsill tas-Sigurtà jipprovdi lil pajjiżna b'opportunità biex jagħti sehmu biex madwar id-dinja jkun hawn il-paċi u s-sigurtà. Dan is-siġġu jagħti wkoll lil Malta iċ-ċans li taħdem biex jiġu ssalvagwardjati l-valuri u l-prinċipji minquxin fil-Karta tan-Nazzjonijiet Uniti u dan fi żmien meta dawn il-valuri u l-prinċipji huma l-iktar meddin. Serving on the Council is a significant responsibility. We will rise to the challenge and the opportunity. Malta is a bridge builder committed to neutrality, disarmament, peace and consensus through dialogue with all. We will be guided by the 3 pillars of security, sustainability and solidarity, and will continue to advocate for peace, security, stability, dialogue, de-escalation and respect of international law. L-Ambaxxatriċi Fraser qalet li fl-ispirtu ta' rispett u ftuħ Malta hija ħerqana li taħdem mal-partijiet kollha, il-midja, is-soċjetà ċivili u l-Istati Membri tan-Nazzjonijiet Uniti sabiex inkisbu riżultati mill-mandat l-aktar importanti tal-Kunsill tas-Sigurtà, dak li fid-dinja isaltnu il-paċi u s-sigurtà.